Ngibingelele kuwe mlaleli, ngathemba uthaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Ukuze ngingakuphothi lezi ndaba ongawenzayo njengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba leselona-ke namhlanje lana ngilethele-ke ividiyo-ke yomunye-ke umlisa-ke laphana-ke obeyishumayela-ke laphana-ke izwi-ke likaJesu-ke laphana-ke lihlaziya-ke nepolitiki laphana-ke veza-ke nokunye-ke laphana-ke nge-M_K-ke laphana-ke kodwa angifuni ukuthezwa ngami-ke mina phela into nje ngizodlala ividiyo yakhe-ke lo mlisa-ke uzizwele wena ukuthi-ke uthini-ke. Mina ngizobe ngicela laphana ukuthi-ke masizwile-ke le video le ungene ema-comment section-ke ufushe uvo lwakho-ke ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masucindezela nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza njengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Phansi thelani ublood phansi, konke kuhle bafowethu, akonakele lutho. Sibambile 23 floor. So ke sibambile bafowethu, wozani kumkhonto. Siyaqhubeka, ngiyazi ukuthi sesiphinde sa-reschedule i-meeting. Abaphathi bami iMpompo ngibonile naye iyafuna siyeza siwu-national wezenkolo, abela bendabuko kanjalo nabefundisi nabaholi nabaholi ongamakhosi. So siyeza naseLimpopo maduze sizonazisa isheduli yethu ukuthi kunezinto esibhizi ngazo e-office. Nami ukubonakala ngingatholakali kulezi nsuku ngenxa yokuthi kunomsebenzi omningi obhizi esiwenzayo, but ngale kwalokho bafethu siyanithanda. Qhubekani no support umkhonto, qhubekani sibekezele. Siyazi ukuthi kunabantu aba-power hungry, kunabantu abafuna ikhundla, kunabantu abafuna ukuphatha, kunabantu abafuna ukuthi kube ozwi laba ajikiswe. Akusetshenzwa-ke kanjalo la. Sesikubaluleke kakhulu ukuthi umkhonto inhlangano engesiyo njeni political party, and abantu kukhaliswa ukuthi babona kulokhu kutuswa unxamalala umsholozi it is a one man's band. Kuyiqiniso ukuthi uNkulunkulu ubiza umuntu oyedwa, and this is spiritual. Ukubonakala kwabela bendabuka bezenkolo, zinyanga, bathandaza, befundisi, amakhosi, kusho khona lokho. Ngikubalulile ngaphambilini ukuthi kunama issues okumele siwabheke kahle, siwa-understand, ukwazi ukuthi sithunjiwe kwelikamoya. Kunamazwi akhunywa uDavid lapha kumaHubo 139 athi ngasemifuleni eseBhabheli sahlala khona sakhala, lapho sikhumbula khona iSiyoni. Amahabhu ethi sawaphanyeke emyezaneni phakathi kwabo, ngokuba basithumbileyo bacela ukuba sibahlabelele elinye igama laseSiyoni. Bese siyokuhlabelela kanjani ihubo likaJehova kwelinye izwe na? Kunzima bafowethu ukuthi sibe ngabantu abakhululekile sikwelinye izwe, okuyizwe lethu siphenduke ihambi. Kunzima bafethu ukuthi sidumise uNkulunkulu wethu ngendlela esimqonda ngayo as Africans uma kuwukuthi kunezinto esifunzwe zona. Ngikhuluma kahle, ngiqonda lento engishoyo, ngingawaminsi amagama ami, but-ke emkhontweni zonke lento ezobuyelwa, ngoba uma ngabe spirituality singabuyiselwa, spirituality njengoba sikhuluma ngo-union building, u-union building indawo la kube khona neyivumelwane lesasakhiwo sakhiwe with a spiritual notion yokuthi amangisi kanye namaDutch okungamabhunu babevumelene ukuthi bazophatha ngokubambisana nokuqhubeka bacindezele. So kuyiqiniso ukuthi uma ngabe kunombuso ongenayo ngokwepolitiki bese ungabi nawo amandla okuqonda izinto zakwamoya, uzoqhubeka ubanjwe uthunjelwe ekutheni wenza izinto zaloyo omthumbileyo, ngoba kuqinisiwe lapha encwadini abaseKorinto besibili chapter 10 verse 9, uma ngabe ethi ngokuba lokho kamoya kungokwaphakade kodwa ungabonwa, lokho kubonwa kungokwesikhashana kodwa ungabonwa kungokwaphakade. So these things are spiritual. We are trying to fight impi yezinto ezibonakala ngamehlo enyama, kanti we need to go deeper spiritually. Amehlo ethu kamoya wavuleka until our spirit it is aligned
with what God has put us through. Only then we'll be able to understand ukuthi kwenzakalani ezweni lethu. So ngithi angikudlulise lokho, and I love it very much because I keep on quoting it. Kunento engike ngayikhuluma kwabanye uma ubheka lapha uLuke ngithi chapter 16 kukhulunywa ngendodana yolahleka, ubhuti omdala nobhuti omncane. Lo mncane ethatha yonke impahla eyilahla, edla yonke into ecela kiso ukuthi uyahamba ayithuke sedla nengulube. But uma sebuyele ekhaya ufika useyithola usesethubeni lokuthi ubuyise wayekade emlindele from the time ehambile, usethi akahlatshelwe ithola, anikezwe ingubo elibende, afakwe ibhande legolide, afakwe icathulo enyaweni. But into emangazayo ubhuti omdala utholakala usemasimini, ubona ekhaya kunomcimbi. Mayifika ekhaya ufika ulwa noyise, uthi baba kwenziwa yini ukuthi mina lo ngaba khona ukazi ungenzela umcimbi? Kodwa lona yena kade engeke ebhungukile, wadla nengcebo, wathatha konke, but mayibuya mamukela. Then usekhuluma into enamandla, isuthi bengizokwenzela kanjani ngoba wena ubukade unami kusukela kude Ndabezitha. Sengena abakhulu ke bakithi nisicelana isixolele mntwana. Hayi mntwana lutho Ndabezitha. Sizoqhubeka ke nohlelo sisabheke esibizelwe kuze national ezamakhosi, sebefikile abaphathi, sebefikile indlunkulu. Ake sibuye sixoxe.